adi kita ya di dapit may ligid leton ambaw. Kutob lang kita titira siguro nga may motor nga to na baga sur service nga dalat ka puno pulig lang kita lagat at lambong uho. Baga na kita tusuos. Nagliritong na ibudoy. Amalan libang ni budoy. Sana may mga sakit ini na. Mga stress, mga depress. Talon! Una-ulo! Suncade's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. So, kinutublanan kita nga hidin niya, no? Oo, so gano'n natin kung baka at least nakaiba-iba kita din ni. Oo, saka putos. Yan gihapon nga kulop. May na natin gihapon na babae niton prosesyon. Alas 3, prosesyon liwat. Ito na mahal na patrona ko mapagsaurog ito na ika-116 na piyesta ito na Our Lady of the Assumption Hantanawan Leyte. Time check budoy, ano na? Alas 8, bakit at di opisina budoy? Oo, so adi kita yan di dapit may ligid leton ambaw. Kutob lang kita titira siguro nga may motor nga to na baga sur service nga dalat ka puno pero may dapan dito na kitanta kay kakulo pag tigad po ta may sakme nakita nato nga baga may baga puruton din ni sumamurot kita ha. Oo, bulig lang kita lagat at lambong uho. Baga na kita tusuos. Nagliritong na ibudoy. Ano man kita kay masirak. Pero kung baga mauran hindi rak na ako kasi maluyak ha. Maluyak ko hakuan hauran. Mamay kala ano karisula kagabi. Antik la harusak mahulog budoyhan ngisi-ngisi. Ako ano pa yun bangko logit kay pinmarayaw na luwat kita nakakapot na luwat kita yung camera hindi na bida ano to hindi ko na nang dumi hindi balay oy at din to ba ay balay nakita kasi na kami yung pupurutan ta pira adila kita doon ka ng kuwan baka nagpapasalamat kita na kagabi hapsay mausay ang live kaya niya shout out hapon kan zero vlogger po dito hindi siya raw kita baka di rin pa kita pagka napapas katong na sharing pa pag siyot amalan libang ni budoy sana may mga sakit ini na pero may mga stress, mga depress, baka ano ka makikabalik ka dire. Amo lang ito pwede baga mahimo ha publiko isan di rin man nga tanan natunggod baga na poporo may ban-ibanan siring ko pa man oras nga nga baga nahiara ka na iting libong nga baga malimpyo tinuod kutila na makita may dakala makita nagiging mitikuloso ka oo. Pero kung naiara ka na man nga masiyo, titiyulibong naiara ka na nga niya makalat oray nala, oray gan, oray niyo mo kuhan
Pero hindi mo labot. Baga pinan no. Dili ka na itong nagkukuhan. Ingin labot kung mahugaw. Baga masiot. Doon nakit sirak mo dito mapintas. Naiha kita. Dapat pero ganina pa. Mga plastic kita ako. Uy, kuno. Ikaw naman kita. Kaya mo ka rin yung mga sakit. Kamu daw. Hindi man ka magsusugarin kung ano yung sakit. Ano? Amo na. Susunod at tulad kita makapot na log kita camera pag distanawan. Butil. Little miss tanawan. Oh. Ito. May halas ha. Hoy. Oh, tala. Kuhan kita para makairayo. Ready? Go. Music in. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every view we're lending hand, together we help this land. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes. Suncake's Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call.
A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun cakes on you, you light the way. Okay. So, kinudubla na kita nga ni din niya, no? Oo, so ganun na itong kong, baga at least nakaiban-ibang kita din ni. Oo, saka putos. Ngan. Tadi, oh, naribinta na liwat. Naribinta na liwat siya. Oo. Oo. So, haligop lang yun ang atong baga na sipatan. Sunod, matikad to kita dito liwat. Dito. Ha? Okay? Okay. Oo ha, kay niyan gihapon nga kulop, may danaton gihapon na babae niton prosesyon alas 3 prosesyon liwat. Ito na mahal na patrona ko mo pagsaurog ito na ika 116 na piyesta ito na Our Lady of the Assumption Hantanawan Leyte. Oo. Tala, so karon tala anay. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre, ako nagpapapili laghihap nga iyo ubos sa sangkay. Tigang didi. Amayambaw dapit, pay kurbada la, ligot lang ni. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chop chop. Pasok-pasok na po di, kami kita nagkikalina po eh. Okay.